Reka twongere tubahe ikaze inshuti bakunzi ba Tiger Empire Entertainment. Turabashimiye mwebwe mudahwema iteka kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye dutambutsa hano kuri Tiger Empire Entertainment kuri uyu muyoboro wa YouTube. Tugenda tubagezaho amakuru y'imikino, ay'imyidagaduro, ya filime nyarwanda, cinema ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye kabisa. Gusa right now cyangwa se muri mainstream kubana namwe mu makuru y'imikino aba agezwaho bakomeje kugenda avugwa hirya no hino mu Rwanda, ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Turebera hamwe byinshi biba bikomeje kugenda bivugwa. Ubwo rero turagushimiye cyane wowe wamaze gukanda subscribe, nawe utarakora subscribe nyamuneka iki nicyo gihe ngukande subscribe, hanyuma ibintu bikomeze kugenda neza gatanu kuri gatanu. Reka tubabwire ko rero tugiye kuba tubana namwe mu makuru y'imikino agezweho agaruka ku ikipe ya Rayon Sport. Tugiye kuganira turebera hamwe n'ibiki bikomeje kuvugwa muri ikipe ya Rayon Sport, Isaro ry'Inyanza, Gikundiro ndetse n'andi mazina menshi kabisa bagenda batazira iyi kipe ya Rayon Sport. Murabizi ko shampiyona iragaruka muri iyi weekend, kandi ikipe ya Rayon Sport izaba imanuka mu kibuga mu mpera z'iyi weekend, kuko ngo ni ku munsi wo ku cyumweru bazaba bakina n'ikipe ya Gorilla Football Club. Ni umukino ukomeye cyane, ni umukino ufite byinshi uvuze ku ma ekipe yombi, abayakaniye cyane. Turaza no kurebera hamwe statistique icyo zivuga just ku mikino 6 cyangwa 7 iherutse, aya ma ekipe yombi aherutse gukina. Turaza kureba ese zagiye zitwara gute muri rusange, ni iyihe ihagaze neza, ni iyihe idahagaze neza. Ibyo dushobora kuba twahita tunabishingiraho bikatwereka ese muri rusange birahita biduyihe shusho yuko ku cyumweru bizaba bimeze. Mbese muri make ni ekipe izaba iri guhabwa amahirwe. Ubwo abakunzi ba Rayon Sport mwegereye no kabisa tuba tuganira, tunarebera hamwe imyitozo ikomeje gukorwa. Ubuyobozi bw'ikipe ku munsi w'ejo bwasuye abasore mu myitozo, baganira byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma ibya bisi ya Rayon Sport yagarutse mu muhanda bimeze bite? Byose rero mugiye kubyumvira hano kuri Tiger Empire Entertainment. Turabakunda cyane mwebwe rwose, mukore subscribe ibindi bikomeze kugenda neza gatanu kuri gatanu. So ubwo rero ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda rwose yitegura shampiyona igomba kuba isubukurwa muri iyi weekend. Ku munsi wo ku cyumweru nibwo shampiyona izaba igaruka. Rayon Sport rero bakomeje kwitegura ikipe ya Gorilla nkuko nagenda gambi garukaho. Tugiye kuba tunarebera hamwe ese imibare iravuga iki kuri aya ma ekipe yombi, ku mikino zimaze gukina, zagiye zitsinda gute muri rusange, zatsinzwe kangahe, zanganyije kangahe. Byose tugiye kuba tubiramburira hamwe, biraza kutwinjiza neza ku mukino. Turebe ese ni iyihe ifite amahirwe. So ubwo nagutinda reka dufatire ku mikino ngira ngo 6 iherutse ama ekipe yombi yakinnye. Duhere ku ikipe ya Gorilla izaba yakiriye n'uyu mukino, izaba yakiriye ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Gorilla mu mikino 6 yatsinzemo imikino 4 inganya 1, yatsinzemo imikino 4 inganya 2. Nukuvuga ngo ntabwo yigize itsindwa n'aka na gatoya. Umukino wa mbere batsinze ikipe ya Marine igitego 1 ku busa. Umukino wa kabiri Gorilla itsinda Mukura ibitego 3-1. Murabyukana n'umukino wateje uruntu abantu bavuga bati si iyi Mukura yatsindwa gute na Gorilla ibitego 3 noneho. Nyamara abantu bataramenya ko Gorilla yabaye serie kandi uyu mwaka izatanga akazi
hanyuma rero ibatsinda ibitego 3-1. Umukino ukurikiyeho basuye ikipe ya Polisi bagwa miswi banganya ubusa ku busa. Hanyuma umukino ukurikiyeho wundi bakiri ikipe y'Amagaju nayo bayipfunyika ibitego 3-0. Umukino ukurikiyeho bakiri ikipe ya APR Football Club, ibyabaye byose murabyibuka mwese, ubwo APR yakinishaga abanyamahanga benshi barindwi kandi bemewe 6 mu kibuga. Icyo gihe byahise bibarwamo maga byose imfabusa ibitego 3-0. Nibyo rero Gorilla byabazwe ko yatsinze APR ko ayo makosa nyine APR yari yakoze bikayiganisha ku guterwa forfait. Hanyuma rero undi mukino banganyijemo na Bugesera ubusa ku busa. Iyo ni imibare y'umutoza Arekirasa wa Gorilla, ikipe iyobowe rwose na Haji Yusuf Mudaheranwa. Hanyuma ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport mu mikino 6 yabo iheruka yose barayitsinze, nta numwe uvuyemo iko yakabaye, yose barayitsinze. Rayon Sport yabanje gutsinda ikipe ya Gasogi United murabyibuka muri Stade Amahoro hashize nk'ukwezi kabisa, igitego 1-0. Ni ukwezi cyane nk'amezi nk'abiri. Hanyuma ikipe ya Rayon Sport iza gutsinda Bugesera Football Club ibitego 2-0. Rayon Sport iza gutsinda Rutsiro igitego 1-0. Rayon Sport yanyagiye ikipe ya Kiyovu Sport ibitego 4-0. Rayon Sport itsinda igitego 1-0 ikipe ya Musanze, mu gihe Rayon Sport iherutse gutsinda ikipe ya Etincelle igitego 1-0. Ngayo nguko rero mu rwango Gorilla yasaruye amanota 18 kuri 18, mu gihe ikipe ya Rayon Sport yo amanota 18 kuri 18 yayegukanye. Umva ko Robertinho arimo neza, ndetse n'aba basaza barindwi bagarutse muri Rayon Sport murumva ko bafite gahunda ifatika. Iyo ni imibare igaragaza nyine ama ekipe yo mbuka ahagaze mbere yuko ahura. Umva ko ni ama ekipe y'akasamutwe ahagaze neza kugeza muri championnat, niyo ayoboye n'urutonde. Rayon Sport yayoboye n'amanota 20, mu gihe Gorilla ari ya kabiri n'amanota 18 zirutanwa amanota 2 gusa. Umva ko no mukino uzaba ufite byinshi uvuze, nawo umukino w'umunsi wa 10 wa championnat. So ubwo rero abakunzi ba Rayon Sport, abakunzi ba Gorilla, izeye ko muzaba maryoye kabisa kuri Kigali Play Stadium. Bizaba ari ibicika. Gorilla ifite abana bakubagana cyane nk'aba Nduwimana Frank, Gorilla ifite ba Twizerimana Onesme, ewana bameze neza cyane, bari tayari. Tuzatureba umukino mwiza cyane. So ubwo ikindi gikomeje kugenda kivugwa mu ikipe ya Rayon Sport ni bisi yayo igiye kugaruka rwose, ariko ngo barateganya kuyigarura tariki 7 z'ukwa 12 rwose. Indege yo kubutaka izaba yongeye kubyuka kabisa rwose kuri derby, ubwo bazaba bagiye gukina n'ikipe APR Football Club. Niyo ekipe ya Rayon Sport izazamo itamirijwe n'ibirango byayo rwose, bururu n'umweru ahantu hose. Bizaba ari ibintu bisa neza cyane biryoshye. Ubwo rero nayo makuru yakomeje kugenda avugwa. Ikindi kandi amakuru akomeje kugenda avugwa muri ikipe nuko umuvugizi wayo Ngabo Robert naho hazajya, nkuko byari byatangiye guhwihwiswa bivuga ko ashobora gusohoka muri ikipe. Ariko Jewe ndacyari kumwe n'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ubuyobozi bwakunze imyitwarire ye n'uburyo akoramo akazi ke. Bati rero rwose uracyari kumwe natwe naho tuzajya, ahubwo nibiba ngombwa tugiye no kukugurira imodoka uzajya ukoresha. Na muvugizi w'ikipe utagira imodoka ati twebwe nk'abayobozi ku bushobozi turabufite, siko tubibona. Rero ntabwo wakabaye kuba ugitega moto. Uri umuvugizi w'ikipe nziza, kipe y'abaturage nka Rayon Sport, ugomba kugenda mu modoka yawe wiguriye. Ubwo rero ngayo nguko rero muri Rayon Sport umva ko ibintu ari uburyohe kabisa. Nuruca abana ewana bimeze neza cyane kabisa. So ubwo rero nuko ibintu bihagaze muri rusange hano kuri Tiger Empire Entertainment. Nayo
makuru ngira ngo twari tubafitiye nizo update ngira ngo iminota 10 bihagije kwa ngo tubazengurutse bakomeje kugenda bivugwa no mu Rwanda. Hanyuma rero ubwo twebwe dukomeze kwibutsa nyamuneka kudushigikira mugakanda subscribe, like, comment ndetse na share hano kuri Tiger Empire Entertainment. Nta kintu muzatuborana habe na gito. Tubagezaho amakuru abakomeje kugenda avugwa mu mayikipe agiye atandukanye, Rayon Sport, APR, mu Mavubi igihe yari marakina afite gahunda i Burayi tugerayo. Hanyuma i Burayi Lamine Yamal ntabwo azagaragara ku mukino Barcelona ifitanye na Celta Vigo. Reece James captain wa Chelsea nawe ntabwo azagaragara ku mukino muri iyi weekend ikipe ya Chelsea izaba irimo irakina. Ubwo rero akoyera ikindi kibazo cy'imvune gose yongeye kuba agira. Nuko bimeze rero urumva ko amakuru abahari. Mwebwe icyo musabwa no gukanda subscribe ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Mukomeze kugira ibihe byiza.